Kurumirira ciiko cia uici wa mahiu iria cikoretwo igithii na mbere muhaka-ini wa kaunti cia ISIOLO-MERU na kuria aici ya mahiu marahuthira micinga iria mari nayo mugaru na watho, riu thirikari ni yathite aria othe mari na micinga mamineane kuri thirikari, na kwaga uguo thirikari ni kuhuthira hinya kumioya. Hakuna chief anaenda kuiba ng'ombe ya mtu. Iko chief iko na bunduki haramu. Nani anakuwa na bunduki haramu? Si ni nyinyi? Na hizo bunduki haramu ni lazima zitwaliwe haraka sana. Machief tunataka bunduki haramu. Na kama mnataka kutumia nguvu, tunao uwezo. Tuna njia zote za kutumia ili kuwanasa. Mutafania wa mĩhang'o ya thirikari gĩtaro-inĩ kĩa irathĩro rĩa bũrũri ya Isaya na Koru ningĩ nĩ athĩte macibũ matũra-inĩ marĩa makoretwo magũmĩirwo nĩ ũici wa mahiũ kũrutithia wĩra wĩiguano ũrĩa wakinyanĩirio gatagatĩ-inĩ kao. Muko na maneno, muko na MCA, muko na machiefs, muko na wazee, mbona mnakuja hapa kukusanyika hapa na kuanza kuongea mambo hayo? Simupitishe pale na itashughulikiwa hapo. Wale waliweka mondogasi kidiarisho ilikuwa hapo, ikasemekana nyayo ikifuatwa ipike mahali fulani, ule atapatiwe la nyayo, ule atarudi, huyu afuate, akifuata nyayo iende pale pengine naye afuate, sababu serikali ni moja. Sasa hapa tunashangaa hii jirani yetu, ukiangalia hata sasa hata hii manyumba tunajenga pamoja, lakini ikiingia mambo ya wizi tunapengana kidogo. Ica-inĩ ikuhĩ matura maingĩ mwena ũyũ makoretwo magũmĩirwo nĩ thogothogo ya ũici wa mahiũ hamwe na ngucanio cia mĩgũnda na gũcũngĩrĩria atongoria gũtabania gĩikaro gĩa kwarĩrĩria na gwetha kĩhonia kĩa ndeto ĩno. Mambo ya ardhi, kuna ruling ya kotini High Court ambaye imesema yale yamefanyika pale mbeleni yote isimamishwe. Tumekubaliana? Yale ambaye imefanyika hapo mbele kuhusu ardhi kati ya Isiolo na Meru isimamishwe. Ile uchochezi wa wanasiasa inasemekana iko uchochezi number 1. Bwana RC, hii imetufanya tukutane hapa leo. Ni wanasiasa ambao umesikia tu hapa 2 minutes ago mtu akisema hii ni malisho. Hii si malisho, ni watu ambao wamepima mashamba yao. Hĩndĩ ya mũcemanio ũyũ nĩ kũraumĩrire njũkanĩrĩro na njorotano cia kĩrĩa gĩcũngĩrĩirie mathĩna ma kwaga thayũ mwena ũyũ, atongoria makiorota maabitha a borithi, no mũingĩ ũkĩonekana kũregana na ũhoro ũyũ. Hapa kuchunga watu wa Meru peke yake, hiyo ni dhulma kubwa sana. Ni GSU ya serikali lazima iangalie upande yote. No. Mheshimiwa Mauto Hoda. No. Una out of order. No. Siwezi. We are out of order. Rĩu mũingĩ ũtanyĩte atĩ thirikari nĩ kũingĩrĩra na gũtigĩrĩra thayũ nĩ wacokereria ũrĩa gũbatiĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV mohoro gĩtaũrĩtwo rĩakwa nĩ Kimani wa Ugitiri.